Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagragsak ka man ita, Kwaraw. Wanta ba daw? Taad dati naglapsat abalasang ang bisita ni Nanak Wanang. Ay na, hamukon, Kwaraw. Adaman balbalaka mo, nasaan anasayaat? Ni tatabadong may, kaslasaan kamot ang nagdalan iti kinabaritaw. Weng, amok, ang nagdalanak iti kinabaritaw. Saan kan abarito, Kwaraw? Taduduugan kan ita. Ti ababasa rita. Bakan! Uray duduugan ako nam. Uno ba akak? Saan latamot ang nagbaliw ti kinataraki? Sika lang, matimang ibagbaga ataraki ka. Ay, talaga mo't ataraki ak. Ado timang ibagbaga. Sige, nataraki ka no nataraki ka. Ngambaak kalat ka. Nanak Wanang, umayak man. Ay na, Kwarog, awan ti utang Unay kamot na Nanak Wanang. Gaputa umayak dito iti Tersinam. Umutang adagaw ti pampanunutang. Kastamot at talaga ti aramid mo. Basta umay ka dito tersenak. Sa anak nga umay umutang. Kahit anya nga raud. Nakita ngamin itay malam nga dabisita manalap sa tabalasang. Kaslaak na magnet. Ay, tay ka anak akday jay ang nagbakasyon. Naggapu ijay Amerigat. Ay, Amerika gayam. Ay, Amerika. Mm. Isumot lagayam akasla na ukisan asing ka mas iti kinapudaw. Ay, mimmansanas pa iti rupa na. Kasla chire, ti kinalabas iti bibig na. Ay, unay kamatan Kwaraw. Aramidong mata fruit salad di ka anak akon. Ay, saan mo't Kan agyuyuyuyo man ng dagita matamaw, iti pa nagkitam. Anya kayo matan Nanak Wanang. Agpada kayo laki ni tata ba daw? Kontrabida kayo iti biyagkaw. Ito lang man na makakursunada kiti nalibnos abalasang. Amom, Kwarog. Ispo kaning dalar tay ka anakak. Amangan no saan kayong agkinaawatan. Ay, no day talabanag. Iruwar ko matan na dyan lakasak na English kaw ngayon soro ni Uncle kaw. Makaawat matkit day kan makasaubaset iti Tagalog. Ay, saan nga ro da narigat akasarita? Ay, Miss Beauty Paul, good evening. Hi, good evening too. Good evening, Trey. What do you mean? To, kunamot nga main, di Trey kunakmay. Nakakatuwa ka. Ay na, salamat na nagtagalaw. Ang mga numaibos ti English kaw. Hello? Bakit po kayo napatungangat dyan? Ay, Kwan. 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 Ano? Ay, ang sabi kaw, ano ang pangalan mo? Alam ko na ang ibig mong sabihin. Ako si Rihanna. Ikaw? Ako si Kwari. In Ilocano, Kwaraw. Nakakatuwa ka naman palang kausap. Ay, oo, Rihanna. Nakakatawa ak. Ibig kong sabihin, masaya ka nakausap. Saya? Ay, niapong kaw. At dasaya na. Niapong ko alakay. At damot barong na. Nakakalito ka naman kausap, Kwari. Litaw? Sana lito tinagan kaw. Sige inaantok na ako. Ay. Nyamat na ito yung babae. Hindi lay bagbagan Anton ka now. Uncle! Yahaw! Uncle Intay! Ay, nakatagtagari ka. Apa nga? Ikwa. Nataraki ko na kumasan na natagari. Mayat sa katipan nakaibwang mo at naragsak ka man na bigbigatan. Unang Uncle, nakasaritak namin te kaanakan ni Nanak Wanang analibnos a balasang. Balasang? Ayan na kay.
Mapantaman nga ron kita ita bareng maka-aprosak man. Ha? Right? Anya ti kinulak? Ay, kwa. Ay, awan. Ti ko na. Naragsakak para ka ni Kwara. Sabi mo naman gaya mo ti sumirpat iti chicks. Saan aday ta tinangagkaw? Anya nga ron banan? Dungo, my love. Sweetheart. Nangagkaw a kinunam nga umapros ka. Ay, kwa. Apay, asino ti aprosam, Nangagmumot mo. Sapay ipaulit mo pa lang. Mga nuti amaw kat adatultulang kaon, Napigsamot gayam ti palayag mo, dunghaw. Ay katwan tauray bumakot akon. Napigsalat ta tilapayag kaw. Ay, kanak man nga ron iti igatang ko iti tubay tao. Mapanak man gumatang ija ayan ni kagawad ko anang. Daytoy tubay tri atablalatan agpadamutla ang makaulaw dayta. Daytala nga ti itad kukan ka. Waraw, agronda kayo kadain ton rabi Nga pa yan damdamagam. Una, tano kayat baw, mapantag silaw iti tukak. Ha? Ado ayan titukak ang masilawan ita? Way, nadon. Nagtudtudo mitain. Ha? Sa pa'y mapan ko kumapasyaran jay kaanakan ni nanakwanang inton rabi Ay, inton maminsan ton arabi Mapantapay agsilaw iti tukak. Tay sagot muntukin ko na. Ay, wala niya. Mayat samay. Way, mayat talaga. Tano saan ka makasaw? Kitpis lembasay tay tukak. Tay isaw ti agsarita. Ha? Kasanumot da ita. Nupislem jay tukak. Kit kunana. Kokak. Kait isarunumot dayta kunam taon. Ha? Kukak. Da ita? Uy! Mayat sa agpay suata ba daw? Mayat ko naktumay. Ang maawatan na nga tama ti kayat ko nga ibaga. Maawatan na. Kit ijay kayon taon nga agsarita. No nagkukak tay tukak, agsarita kayon. Sa pa'y English ti sa una. Kita niya ser-serbina nga itay insuro ni uncle mo nga inteng. Nga English. Ha? Sige. Kasta nga rin ti aramidan ta. Intag silaw iti tukak. Ay, banang. Saan mo nakikita? Teka, nakakatarake. Apay, kaanaw anadaan ka itinatarake a kaanakan? Nya, kamatandong mo. Apay, akas takisaom. Kat no agsao ka itinatarake kat nagkintal ti panangibagam. Kumamot ano pud no? Ay na, no pulimi ko matinala, di na ko makinayat. Kasla si kalang matinatar iti puliyo, iti panagkita. Ay, bawal ang judgmental mo't adong mo. Apay aya? Mangag na ka tay nagawan nga inang ka. Baka maarabis na ka. Ay, saan man aday tati pagsubangan ta? Banang. Simple lang amin matidamag ko. Kasta mati saom. Sige. Nangabakan, intay. Kasta amin din. Tunok ko, aksaw ka. Mangabak ka, nagabak ka. Anya ti kinulab? Awan! Ha? Tikunak, lumaplapsat ka lata. Uray adong ti ko ribet-bet di tarupam. Ay, dinak man lamlamyungan si kainteng. Dinak malamlamyaw. Ngaw. Mga no awisan ka ijay. Pangawisam kandak ngay. Ay, no kakasta ba nagsarang talapayag mo adumngag. Ngam na da ibagak asabalay. Nagsulot ka. Ay, amom dungaw. No kasta timang mangagaw. Ay, maririing mantirignak. Ay, agtal na kainteng. Tama nga no sa bali ti pangiturungam iti saritaan ta. Sa bali mo't kami ti panagsasaom. Mangyaw-awan ka. Ay, saan? Ay, agsubli taman kit di iti sigod a pagsarsaritaan ta. Ti imbagam itay anatarake, akaanakam. Ay, kwa, nakitam di kwa raw. Atarakay, Ay, nakitak itay nga dar aramiden na itirwar.
Adan sa papananda inton rabi eh. Papanandaman nga tan. Nang kumat nga agsarsarita da itay kan ni pari badong. Mapandan sa agarog. Mayat na. Nukasta. Adamot tan rik na. Jika anak agwapaw. Agaraman. Ha? Sapay la kuma tapno saan aday talatan inom ti aramiden na. Ay na. Daytan tinabayag nga yung karkarara ko dungo. Tapno adamot tan mangipatagkan mga iwan kan kwa na. Bareng adamot tan ti maalilaw na. Ay na dita ti mabalin na nga alilawin. Agam ti parikaw. No adda kursunada na. Kasla nga min agbabain. Kasla agkapad abain-bain no makita na tay balasak. Ay kat sursuruam nga min nga agarog. Ay. No makaasawa mo tan. Makauma. Laklakayanin. Kat no kastaan na umakan. Ay kat bye-bye am nga rudan nga agbaak ni Kwarog. Kastoy nay, Kwarog. Ha? No agsarita kayo kiniriana ti saan mo amawatan. Kitsong bata may ti saan na amawatan. Kasano asaan na amaawatan? No bilang ada ibagana nga English English mati isong bat kao. Wayne, sung batam tay di na maawatan. Angam no maawatan na, di na sayat. Kas kumano ibaga na you are handsome. Di na. Wayne, angam di mo namnamain day ta, Kwarog. Ha? Saan na pulos ang maibaga day ta? Anya ko mangarod nga eh. No bilang kunana, kat how are you? Anya nga iti isong bat kao. I'm fine, thank you. Kunama. Ay, naglahing kamat gayam tataba daw. Nagadalak met kay kunamsa. Anya yati inadal yu iday. Adamot basit Tauray kastoy lang titsurak. Adamot basit naadal kaw. Kasanuda nga min amamati nga naadal mao. Katawan mat iti itsuram. Apay masapol nga da itsura Tapno maamuan no nakaadal kaw no saan. Kat simpre Kunada nga rudain, Kwarog. Don't judge a book by its cover. Saan ka mat ang libraw? Anya nga iti kayat asawunday ta. Ti kayat na asawain, kastoy. Hanggang. Saan kurpos, ti libro, tekab. Karkaro ajak nawatan. Ay, nagkapsod lakit tinunot mo na Kasano amaawatak. Makatikaw mo't dagiti ibagbagam. Kastoy nay. Binsa-binsa at manlangay. Tapno maawata manalaing. Sige. Tapno saan mo ngay alis ti alipuspos kaw. Kastoy. Don't. Saan? Judge. Kurpos. Kurpos? Naguray ka. Kasano nagbalin a kurpos ti judge? Kitwan may tano mapan ka ijay opisina ti korte. Kit kunada. Where is the judge? Kit isungbat da. Ni korpos ka day ti berbero kanyaw. Kunada. Sige. Ituloy mo pa itay daduma. Tay book mate. Bok. Kaipapanan na. Kay libraw. Ken cover. Kay tikab. Tikab? Wayne. Mahawata kung tataba daw. Ngamin, English tay salud-saud. Kat sinungbatan da iti Ilocanaw. Wayne, nalalam ko raw. Ay, nalaing kagayam tataba daw. Mayakar mo talaga ti alipuspos ti kasarsaritam. Marikwanang! Ayan, Mau! Adak, dito'y kusina, maray. Apay aya. Napan ngamin nagsilaw da badong ko kan Kwarog iti tukak idirapi ay. Agad, apay day tatukak. Adumat tinasilawan ni badong ko. Iso nga ilakok man dagito'y daduma. Nay, umay naklakwan. Wen ko mamaray. Kan adapay pasurot nan abulong ti pariya. Ano po iyan? Yan yung tinatawag nila na palpalakak. Ha?
mas na tinula o adobo. Ay, ang payat-payat naman po. Ay salbag ka. Padasam nga ipayat-payat, taluguban ka. Ay, Maray! Di ka matagungat, saan mo tadakas di imbagana? Apay Maray, anya ayat imbagana. Kunana, payat, nakutong. Ay, kunak man, no ipayat-payat na. May talbos po ba pala? Oo, yes. Nagpulbos ako kanina bago ako pumunta dito na maglalakaw. Marituyang, talbos, kunana, saan apulbos? Kaya't nasa wine, tayo ugot. Nagrigat mo't akasarita dahi ta imported akaanakan. Ay na, kasta unay kibanglom Siyempre inakbasyaran te ka anakan ni nanakwanang nga imported. Ay, tekas lasing ka mas tipo daw na. Unang gail, mapan ko man pasyaran. Ay, haranaam kit dia. Eksakto, tadamot gitaram. Unang gail, talaga haranaak. Kayat mo sa un. No haranaam, pagserbyam. Anya nga ti aramidam. Isak duam iti digos na, kasjay. Una, balsigak pa ya este, ibalsigak iti pagsungrod na. Ay, agdaniw ka pa takas tamat ti wagas ti panagaram iday. Kastaya ti naramid mo idi kini antibanang. Ay, win! Ay, permi kasla bumaragbag busis mo. Nanggal man, uyawumpay mo ti busis ka. Agpasumot ti imbagat. Intay! Ay, apay! Apay, aya! Ay, umay ka man bit ditoy. Darasan! Apay, aya dungaw. What happened? Ay, kita man dagit aglag-tulag-to atukak. Apay, nagapuan dagitoy. Antay, tukak po dagita. Apay nga ngayong bulos sumutang. Nay, saan kumot nga imbulos? Aglalagtudan di tatatarnay. Kunak ngamin, no anya dagita nga agkuti-kuti. Iso nga idilino katak ti supot. Naglalagto damat kan. Nakabulos dan. Sapay irigalok day takiniriyana. Apay, papananyaw nga gulitag. And kagawad ko anang paray. Kami man haranaan tay imported kan ispo kining dollar aka-anakan na. Ay, umayak mo't Umayak may, kaduain ta ni Kwaraw parinteng. Sige, kaduandak man nga raw. Tabarang dakayaw, tiswerte. Una! Ang mga no dakayo mati umapraos. What? Tauray kayo lang naggidan anagwat. May sa practice dayta, iti balikas nga Ingles, Kwaraw. Kahit nyo asawain, agprak-practice kayaw. Una, what? Kaslawat-wat Inton kumasar ka, kaanakan. Agwat-wat kami. Ay, Wayne, agitugutak mo't iti sili. An mo mo't ti sili paray? Sili pen. Pagkargaan dagiti apritada, iga daw. Ay, agpada kayo laki ni nanatuyang mahal. Mahal bot. Nituyang may tikay ayo na nga isilay, kat dagitay sinamay. Isu talagam nga no adda punsunan. Kat adda kayo adwa. Wala. Tapno libre ti abastaw iti makalawas. Imbaglay sagsag po iti kumkumporme. Isumit lagayam akanayon analanit ti subsub mau tataba daw. Itayo ka din! Ay, sige. Kurang-rengam tayo. Kukurang-rengamon Kwaraw. Way, sige Kwaraw. Ta kumansyon kami man nga umunakin ni Uncle Mau. Ta si kamay, agdaniw ka. Inton malpas kami nga kumansyon. Tataba daw. Adu ati daniw nga insagahanak. Angam no, saan nga agparang day ta abalasang? Balsa ka maun. Ay, sana kastamit apare. Da kayo, may. Kung kunaklaang mo't kababain mo't kani Marikwana. Kababain ka dyan.
kanumot nga dabain mau. Ay, mala. Saan tayo nga patidugan ti saritaan? Basta, kurang-kurang maun. Malarong ang kantatan. Kantata. Sige. Ilaw Ilaw. sa gabing madilim, Sa gabing madilim, larawan mo riyan. larawan mo riyan. Ay, pangit na kantayaw. Pangit? Sabay timman awan ni Rihanna. Ah. Nagdaniwaklatan. Sige. Lalaingam sige. Sige, tadumgag kamay. Bulaong ti unas, kumar karasakas. Ay na. Bunga tinyawg, ag titimawg. Saan aday tati idani umukwaraw? Uwan ko araw, tayo makapaawis sige. Tayo makulding tirig na ti balasang. Sige. Sige. Oh, Rihanna, Teka. puro sa amin na bitwain taubon-ubunag, taikwintas kukan ka. Ngam no sakting kapaayan, puro sa tay bulan, taitupak kukan ka. Ay, madi ako araw. Ha? Ay, ngay mo dita itopak mo. Ay, sus. Kung amin. Ay, Kwarog! Ha? Puro sa mga rodjay bulanan! Tay tupak-tupak mo kada kita kakaduam! Makitam. Nanakwanang. Ay naawanan tay kaanakak! Sinukunan tay nobyo na! Anya? Ay, Anya ang magdayto agasat kaon. Sapa hindi gusto ko amin na nabangbanglaw. Ay, Mo gaya mama ay na. kasta talaga kaanakan. Andan tulad ta sumangbay manin. Manja kaon. Ha? Ijak kayatin ti agayat. Way, nasaya at madkwaraw. No kasta ti kapanunutam. Tawan at talaga, ti mangayatkin ka. Ha? Tatabadong may. Nasugat lang arudan ti pusaw. Pero sampay lang matiti kalamansay. Angaw ko laeng dayjay, kwarog. Parag sa akin ka laeng. Yawanan sir biti biyag ka. Karog. Ada serbim. Si kakot nga ron ti chiptanod. Way, Agbarangay tangad aklatan Nga, Barang addan tumot lamatangad kaw. yay. malala. Ang sigurado man saya at matangad mo Ha? Way. Ang mga no sa baliti matangad mo. Way. Ay, awan mon at talaga kwarong. Namnamaem nga damaaram mo. Ngam sinukon mat gaya man tay nobyo na. Ang amala, agsapul kalat na iti sa bali. Barang isunton, ti kaparagpag mo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sa bali pay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawan inong labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Andre Godon Sorenson. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw
manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Amang maribana, ay, nagkuyog da Violet ken paraw, simrek da iti balay ni Violet. Kat? Ay na, amom kada, inrekap da tiri daw. Ha? Wun maray, ay saus, naspak ni Kwaraw. Amangan no agsikong adi na oras ni Violet. Ha? Sumardeng ka man marituyang. No day tati umay mo ibaga dito'y balay. Nasaysaya at laangan no pumanaw kan. Mairamanak ngagbasol no kastalaan. Oh, si kaki di mo maray. Day sila ang imbagak nagadun asinaw. Sika tinagadot imbaga na. Mala, pumanaw kan. Tadi ka manaktak iti trabaho. Tulungan ka laangan, maray. Ay saanan, Maray? Mangirarit ka iti merienda kan kape. Agraman innapoy kan sida. Ha? Mala, ingkan Maray. Tanagadupay laang si Aramidat. Ha? Inak man laangan. Awan pa'y gunggunak na may ditaw. Ha? Ditakan! Anya itayan tay ko na ni Maritoyan. Inrekap da kwarog kan Violet Teridaw. Ha? Agbayso nga ta. Ha? Ay, no anya ladi ka na mapampanunot ka. Ay, ngamisapan la ko matugnaw. Ay, saan gayam? Ay, nasken agkalaysada nga umuna. Ay, anya lakit din, aya. Ay, inakasarita ni Inteng. Inteng, amom ka dit agwarwaras adamag may papan kada Violet kan kwaraw. Anya mananday taan ng mo. Ket numat maturog kanu ni kwaraw ijay balay ni Violet. Sino man ang tinagkunay ti dayta? Jakon malagay, no asino dyan ang ibaga. Anya ko matiparikot iti dayta? Ay, madi akitaan, Inteng. Saan damot nga agasawa? Ay, chismis na dayta. Alakit di. Ikakatagluton to ni mabisbisin ako na yun. Wun. Angam, inkabagbagaan ni Kwaraw. Ay, saan din anas ka? Ang damutin panunot na. Laklakayan. Ay, uray pay. Inkabagbagaan. Tas si kanto matlaan ti kababain dita. Ay, apay asyak man ang ti kababain. Saan mat asyak ti kadendin na ni Balulit? Bagbagaam nga rod. Naa. Apay, di ka aya makauawat. Naa. Ay, bayam nga rodan. Taada nga rod panunot ni Kwaraw. Ha? Makaamo ka man laangay. Tuya, sino ti bagbagam a Violet? Ni Violet tay adda laundry shop na iti asidag ni Marikwanang. Diyay nakitak abalasang nakatak dere di asidag ti balay ni Kwanang. Anya ti kolor ti bado na. Violet. Violet ti herban na. Violet ti t-shirt na. Violet ti falda na. Agraman pulsiras na. Violet. Kan uray tay igam na abag. Violet lata. Agraman tay sandal na. Wen badong. Isuday jay ni Violet. Amom kaday. Ay na. Agkab-kab palaydan kin ni Kwaraw. Kit siguraw agdadagsanan ni Violet. Ha? Apay mo't akas ti ibagbagan. Kit saan mo't amasikaw idi nakita? Ay, siyempre, saan pa yadim makalti tiyan na? Ay, tuya, di ka aramid iti istorya, Di ka aramid, ti saan apod naw. Mga ti babandan to tangiwat maw. Ay, nabadaw, mapaniknikak day tanga imbaga. Mala, gusto day ta. Tiki din nasayaat nga ramidam tuya. Kat ingkagsak daw. Kalpasan na,
Agluto ka. Sikan na ti agluta. Day talagi babaon ti amaw. Inakman langang. Papanam tuyang. Ijay ayan ni Kwanang. Na. Ay, siyak malangan ti agluto iti kanak. Makaamaw ni tuyang agluto iti kanina. Aday ta close friend. Agmerienda tapay. Wana, close friend. Ramanan taman day taginatang ko asalad kan pansait. Italamanin ang makaramanak iti kastoy Ngamin, sa anak mo't nga aglutluto iti kakastoy. Takasanumot ngamin, na italaglablabat ti aramidag. Taado mo ti agpalabad iti laundry shop ko. Sana balay, tagumatang aktumanan. Una, ramanak man. Naimas. Naimas ngagpaisaw. Close friend. Mm. Ada ka din kaayan ayat mo? Awan pa'y nga raw. Arman ka ko mga close friend. Ngamjak amo no ay ayatan ka wano saan. Uray siya, close friend. Jak amo no ay ayatin ka no saan. Basta ti amawk. Naragsakak no umay naksarungkaran. Aya, Wan! uray siya Naragsakak met no makit-kita ka. Ngamjak amo no ay ayatan ka. Bay amon day tak ayat. Basta close friend talata. Una, close friend talata. Awan ti makapagkaiti dayta. Nay, apay marituyang. Asino ti sirip-siripang bitayan ni Violet? Ama, marikwanang. Nakita ngamin itay ni Kwarugat. Napanditayan ni Violet. Nay, anya ti katawaam ngay. Ay na, amumun ati kayat ko asawan maray. Ay, jak amaw. Day taman lag sisim iti sabali ti amumaw. Oray ang pinos tatamaray. Magbuntay si Violet. Ano? Anong ibig mong sabihin? Mag-anak to si Violet Maray. Sigurado singin pa. Ay! Pumanaw ka man langan di ti tersenak marituyang. Jak kaya ti mairaman di ta pa nagbasbasol mo. Alala, ingkan. Ay. Sige Inakon maray. Ingkan, katsaan kan nga agsubsubli pay. Mangiramraman kay ti kinasanga, ti dilap. Parinteng, si kagahayam day tamasabat ko Uwan pare. Papanam. Inak man na ayan ni Kwaraw. Tamamimis ka, ti agkapi iji balay na. Sige mapanta. Mapan kamot ijay. Uwan. Iso nga kuyog tan paray. Aguray ka paray. Apay, podno ka day, ti kunan ni tuyang ka. Nga agkab-kabalay dan iti agnagan iti Violet. Diyak ka mo Diyak patsinday ta. Mala. Intan, ijayan ni Kwaraw paray. Una. Badaw! Ha? Papanan niyaw? Ay, salbag ka tuyang. Naplabanam. Di ka pa'y naglutaw. Ala, inak nga rudan aglutaw. Na. Apay, papanan niyo kin ni Kapitan. Ijay ayan ni Kwaraw. Adda ijay ayan ni Violet. Agkulkulong da. Ijak amo, ano niya ti aramidin da. Taapay anagkulong da. Wahay! Ada ni Kwaraw iti ayan ni Violet. Wahin Kapitan. Dukas ta. Ijay ti papanan ta paray. Ijay balay ni Balulit. Sige, Kapitan. Mangan kayo iti salad kan pansay. Adupay tinatda. Naimas dagit angkay, tataba daw. Apay Kwaraw, asawam ka din ni Violet. Ha? Ay, saan tataba daw? Ay, no kasta. Da kayo gayam ti asawa ni Nana Tuyang, tata? Wine.
Ngam, di nakawagan iti tata. Manong kunam kanya, taubingak pay. Na, ay agraraman kamit pari ba dun? Ha? Anya, amanong nga ibagbagam. Umubing nga mintiriknak, no awagan nak iti Manong Violet. O sige, awan parikot. Manong. Yay, ay katsyak nga ay, balulit. Anya nga mati awag mo kanya. Siyempre, kapitan. Kapitan kayo lakit nga rod. Nalagid na yun. Agmerienda tayaw. Di kay sumanaon. Wen ako araw, kakaiso na nga itaklaan ang makaraman, itinaimas ang merienda. Waro ka na ka. Puno ka dahil nagkabbalay kayon ka ni balulit. Anya? Ay, sananggal. Apay nga ron akas tati chismais. Agwarwarasan dito barangay tayo. Sana pud no day tanggal. Sigurado ka? Wananggal. Ngamin, talaga close friend kami lang kini Violet. Kit apay nga ron nga ako nada amat maturog ka di balay na. Palso mananday ta adamag, angkal. Mala, kitama. Tapno di na kasarsarita nagiti ka baranggayan. Tama di. Aramid lati awan manaknakam na day ta, angkal. Dagiti nalaing amang ipapan. Dagiti nagsangati dila na. Ha? Dagiti awan maaramid da iti biyagda. Sige. Basta ipanagnak mo asaan apod na o ti sarsaritaan na maipapan ka na kayaw. Bay amla ida, angkal. Kan may isa, anya ko matidakas na ngay. Kat baruak, kan balasang matlaang ni Violet. Saan nga ron akasta ko, Arog? Tama di akitaan. Kumaano nagkalay siya kayo pa? Sakbay ngagdan na kayo? Basta, awan bibiyang ko kadagita chismosa, angkal. Tasaan mo't nga isuda timang pakpakan kanya. Agur oray ka kada iti pagluga na matricycle, Violet. Wow, tataba daw. Ne. Aguray ka. Masikog ka aya. Anya? Ay, saan mo ta? Nagturad ka matan nga damag iti kasta kanya? Ay, tinamag ko laeng mit. Ay natataba dong. May salang tagiwarwaras iti kasta. Awan sa bali. No di ni bakit mo. Ngamin, chismosa. Ha? Iso abagbagaman ni bakit mo, tataba dong. Ngamin, no maumaak. Ang mga nutiritirak titangad na. Ha? Iso abagbagaam ni bakit mo, tata. Tano saan? Ay, talaga at tiritirak titangad na. Umahikan close friend. Lumugan kan. Wan, kwarog close friend. Taba daw. Laglagi pang timbaga ka. Ha? Talaga nga ipaypayso. Agin pipintas mo dahil a Violet. Agasam, tanakabag iti Violet. Nakabistida iti Violet. Nakapunggos iti Violet. Nakasandal iti Violet. Sakit nakapulseras iti Violet, ha? Naa, kahit anya ko matimadi iti dayta. Hay! Kat no nakakatkatawa. Ha? Kasla agraraman. Imbag kumamo no na po daw. Ngampermi matingisit na. Wahay! Naa. Sama nga iso tay nangisit unay Nangisit to pa ya. Agad, si Kangay, Marituyang. Hmm. Kumusta mo't nga iti bagem? Ha? Apay anapan kanyak ti saritaan? Kita aman day tadaster mo. 5 nga aldaw anakitak asuot mo day tadaster mo. Kaya't naasawan, 5 nga aldaw adi ka nagdigos. Ay saan, maray? Inaldawak ngagdigaws. Ngam iso nga iso, tidaster mo. Adi mo pa'y labaan. 5 ti kastoy adaster ko, maray. Iso nga inaldaw ngagsukata. Aha! 5 ti daster mo akasta? Nga adda takop na itigayadan na? Katuan! Naa, ay Marituyang, di ka naglibak. Tatalaga may salaang ti daster mo. Tawan maigatang mo. Iso mabalin ka day. Di ka naguyaw pa'y, maray. Tasi kamo lang ti kababaeng. Sana bali
Tagpay sumat ani Violet. Guston, Maray! Di ka nagsao kontra kan ni Violet. Mala, agawid ka ki din, tayong kag digos. Taliman nga aldaw, day ta duster mo. At to'y ti ipalabak, Violet. Saan aras daytoy? Iso asaya atem alabaan. Awan parikot na nabanang? Kan talaga anadalos ti labak. Sa bagay. Inton ka ni kadwa nga aldaw nga umayo alaan, nana. Sige. Ay, Violet. Kumusta kayo kanigwarog? Ha? Nasaya at latamot, nana. Close friend kami. Awan ka din nagkinaawatan niyo? Awan, nana. Talaga a close friend kami laang. Taging ga ita, ha? Saan mi mat amarik na nga ayatan mi titunggal maysa? Kasta aya. Well, nana. Ang, anya nga rod ti kayat asawan dagiti chismes kada kayo ngay. Aramid lanin nana tuyang dayta. Jakman ammo mo titi dayjay abakaut. Taday talamang istorya kanyak ti ammo na. Ay, ala. Pasensya amon ni tuyang. Sige, Violet. Umay kunto alaan ti impalabak. Well, nana. Nagasumat dayta, Violet. Talaga a Violet lata ti badom ah. Una, apay ka di ayana na. Papanam. Iji ili Inakman gumatang iti pangkusina. Pangkusina yu kinikwarog kunam tagkab-kabalay kayo mutan. Anya? Ay na, di yu lakit maurayin nga kalay sa kayaw. Sakbay nga agkabalay kaya. Sige, nana. Tangay ka na yun mo nga ibagaday ta. Ala, agkita ta inton bigat iji barangay hall. Ta ipabarangay ka. Maruam ka na. Anya? Nalabos ka na. Agkita ta iji barangay hall inton bigat. Badaw, jak kaya timapan iji barangay hall. Ang mga numultaon da. Dangakan tumot nga may. Day talag chismis di ambaw. Makaambo ka Ay badaw, si katimapan inton bigat Nana tuyang, umayak man. Apay kwaraw. Umay ka kanu di barangay Hulinton bigat. Agsapa, alas 9. Ay badaw, si kanto timapan, jak kayat. Ha? Ay sika Tasika ti papaaya banda. Danga. May kamit din, Violet. Agang angawak laeng magkadagiti embagbagat. Isu apang nga asim tay babawi mo unti pa nagsasarita tayo ije barangay haul. Kun suray, Violet. Basta agsasarita tayo iji barangay hall, nana. Saanin nga agbali ti panunot ka? Hala ka din ka, Violet. Ibabawim kuman. Uray ta nagsuri akmatin ka. Saanin maulit pahay, please. Dinadaal na ka dagiti ka barangayan. Dinadaal mo ti dayaw ko. Surin na, Violet. Suray. Tangay kinarit na. Agsasarita tayo iji barangay hall. Isaganan ti pagmultam ta sigurado mamulta ka. Ayunay kat ngaminin daytan na natoyang. Tapakaragsakam timang dadaal iti kabaranganyam. Anya nga ita, sikamot lang ang tinadaksan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalifying istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoyng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.
paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga inkam ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ibagam ka dagiti tanod mo tagronda kayo intong rabi ay. Manain? Manan nga. Agreklamo ka? Naskin abantayan nyo ana imbag ti barangay tayo, taadot ti agtatakaw. Awan mo ti matiliw ming agtatakaw, Angkay. Ay, basta agronda kayo. Mga no makatiliw kayo ton, iti agtatakaw. Nabanog kami nga grunronda, Angkay. Imbag kumaa, no adamot agpamerienda. Ha? Yan. Uray kapila kuma. Awan may. Mabisbisinan kami mat nga agbambantay dito yung barangay tayaw. Damagag magagat dagiti tanod kong agrunda. Nga uray awan merienda. Aw, kakadwa. Anya tinapaliw yung iti aglawlaw. Awan mo, Chip. Dagiti lang aso nga, katang-katang iti rabi ay. Ala. Da kayo kini ador ti agbantay itapal Agpwesto kayo dito itanod outpost. Tasyak ti agpaliw iti aglawlaw. Ay, mabit lang, Chip. Awan ka di pa'y merienda tayo. Uray, kapikan tinapay. Umay ka no mangitulod ni Uncle Quinton madamdama. Urayan tayo labitan. Saor ka matanggay. Anya saor nga ibagbagam. Di na kami matinikan iti kapikan tinapay di rabi. Ay, nalipatak magagpasyon. Kasano kami nga agjute, no mabisbisinan kami, Mike. Saan na balita bumawi akto inton rabi ay? Anya? Agrunda kami manan inton rabi ay? Aginana kami matan talon arabi awan turog, may. Dugay malibasan na kayo ti agtatakaw. Anggay. Agrunda kay latatasak ti makamaw. Mangtedak taw iti pagmeriendayaw. Saan la akapikan tinapay, ti pamerienda? Anya ngay Anggay? Nayunak iti palaman. Nagbayag mo ni kapitanan, mabisina kaon. Urahin tayo labitan, kakadwa. Patsak nga umayin ni Uncle Kao. Itay-tay pa'y nga agur-uray. Awan mo tin. Anusan tayo langan? Sa nabalay. Tadaited na at tinapay kan palaman. Agpapas tayon to amangan. Agdudupong kayo, may dito'y tanod outpost. Imbis ko mga agsawar kayo, iti aglawlaw. Nagsawar kami ni Tay, tatabadaw. Urahin milangan ti merinda, may. Ha? Itulod to ni Uncle Kao. Ni pari inteng, ti mangitulot iti merindayaw. Kunam, kwaraw. Wang, tatabadaw. Kasano ko mga umay na itulot ti merindayaw? Nabarbarta ka nagawid, iti balay da. Anya? Wine kwaraw. Damag ko na panaki-birthday, iti kabangiba nga barangay. Isu na barta ka nagaway. Naspa! Waraw. Hanggang. Nailot naman tinasakit sa kakay na. Anya? Medyo nasakit kahit iso nga ilot naman. Manjak. Ikang ka iti kwartam. Jak mamatay. Na. Kapaya di ka mamati. Ikang ka iti kwartam, numalpas nga ilutam. Di na kami tupay maikan iti merinda mi nga grunronda. Kwartan tulakit dahin. Awan ti may sasaom, Angkay. Ha? Namin adon adaras ang nagkarikang ikan na kami iti merienda, may. Malakit din. Ilutam tinasakit asakak, tay kang ka iti kwartam, numalpas nga ilutam. Promise! Promise? Promise! Sure? Sure ball. Talaga, Angkay? Talaga? Manong ay titid mo atang dan ka. Dua agasaw. Ilutan ka na. Angkay, agring kan. Nailot kunti sakam. Ituro ko nga ba?
Di tangdan kon ngay anang ilot iti saka. Daya imbagak. Baga matangdanan nak iti dua gasaut. Intun malpas ko ama ilot ti sakam. Ha? Naa. Anya tangdan kay bagbagam. Imbagam ngay kanak iti dua gasaut. Daya imbagak akasta. Awan mati malagip ko nga imbagak. Ha? Ti malagip ka. Imbagak nga. Ilutom ti sakak ta nasakit ko na. Anya? Ang mga tagtaga-inip ko na dyan. Yan. Papanamba daw. Naagtakaw, tuyang. Kasano ko maamapan ka agtakaw? Katre na biing agronda dagiti tanaw. Di ka kadimadanagan. Amok ti schedule dagiti tanod nga grunda. Anya? Masadudan nga grunda. Tawan ti meriendada. Sa maysa, kanayon na paliiwag ida nga grunrunda. Kasanaw no adalata na gronda kat matiliwanda ka nga agtaktakaw. Ulitag, tuyang. Awan ti agrunda ita. Isu anawayaak amapan agtakaw. Kapitan, Apay Rosay. mapukpukaw di kakaisuna kalding me. Tinakaw dalakit di. Anya? Kaano anadlaw yung anapukaw ti kalding yaw? Idi rabi kapitan. Ha? Kasano nga dagtakaw kat nagronronda madakwarong? Awan ti tao ijay tanod outpost idi rabi kapitan. Naa. Iso nga awan ti nagrunda. Anya? Sige, taaksunak adagos ti reklamam. Tiliwan mi, jag tatakaw iti kalday. Apay adi kay nagronda iti rabi ay, ha? Mapukpukaw ti kalding darosay. Hanggang Ay nagliway kayo. Nalibasan na kayo, jag tatakaw. kasano Di ka mo- nagrason pa. Naskin nga imbestigarap no asino tinang takaw iti kalday. Kuha amin hanggang. Awan pa sir-serbi matsikta no di mo maarami day nga ibagbaga. Kababain kadagiti taktaaw day ta. Hanggang. Ay, atignay kan. Haramidam ti imbaga. Naskin ama-amuam no asino dyan ang takaw iti kalday. Inteng, hapay analpay ti abagan ni Kwarog api manaw. Ay, inong tag-atap no agnakam. Anya ayati inaramid jay ka anakam. Naliwayan dati nagbantay di rabi eh. Isu nga da nagtakaw iti kalday. Amangad no nabannog damutan nga agronronda. Nang runa no awan ti merienda wenno pagkapeda. Ah, Nagipulong kanyak ni Kwarog. Di mo kanumot ida ik-ikkan iti kanenda. Saan nga umdas ti danom nga inumanda nga agpatnag. Masapol ti taraon. kwa, Inikam kumamutan ida iti igatang da iti kanenda. Inteng, tapno napigsada nga agjute iti rabi. Ammom dayta, tasika ti kapitan. ha, At damot budget para iti dayta. Saan ka day? Kaasimot dagiti tanod nga agronda no awan ti kanenda. No day ta merienda ti parikutyo. Nangibaga kayo kumakanyak Madadaan nakmat amang tad iti kananyaw. Nanakwanang. Nala, di mon panunutan dagiti imbagbagakan ka ni kapitan. Napudot la ti ulo na. Iso nga inungtan na ka, Kwarog. Naglay nga agibaw ni Uncle Gaw. Kaslasaan kami ang mabambanaw. Ay, nagmalas matay. Tanaira na pa'y lang nga, da nagtakaw, idi saan kami ang nagrunda. Ay, awan nga rod Naglaingan day dyan nga agtatakaw. Amo na nga awan tinagrunda. Iso an naaramid na ti kayat na. Ibagak man lati agpaisaw, nanakwanang. Anya day ta, Kwarog. Da kami matlatan na tanod ti agrunronda. Saan mat atumulong ni Uncle Gaw? Ha? Nagsaba pa'y amaturaw. No daduma, nabartak nga gaway. Tagayam, mapan makipunpun siyaon. Ay, masadot kami mutan nga bantay no itirabay. Anya? Wine, nanakwanang. Talaga masadot kami nga grunta. Inteng. Uy, Inteng. Agriin ka. Ada tataulan dagiti aso. aya. Ay,
Ay, ang mga blood ang tatakaw. Tumanaol, dagiti aso. Ay, matulog ka din. Sa nagtatakaw, titataulan dagiti aso. Anya nga ron ngay. Ang mga nupada nga aso, Sabay siya, adamot dagiti tanod nga agbambantay. Anya nga tano bumangon ka. Taing kamot kadwaan dagiti tanod mo nga agronda. Kaasi damay. Sana naman sa pol ang mapanakagronda. Sakti kapitan, di maturog aklaangan. Kapitan, umayak ang reklamo. Ano ti reklamo, Barbie? Tinakaw da ginwang nila ka ikaw. Ano? Huwag kapitan, awanin di ka kaisuna anong nila ka ikaw. Malala, aksyon adagos ti reklamo. Tiliwan may, ti agtataka. Kukwam. Kukwak. Kukwam. Kukwak. 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 Kukwam. Kukwamot lamin na yung badaw. Rumbang lang Tasak mo ti agtaktakaw. Agyaman ka kiday, tay kang kapay iti kwartam, tuyang. Mala, bingayam anaimbag tinaglakwam ka dagiti tinakaw mo. Anya? No di mo bingayan na nasayat, ipulong ka kin ni kapitan. Iyay. Agronda kayo inton rabi Bili naman na impagdagiti kakadwam. Manjak. Mangteda kon iti kaninya. Manjak lata. Apay adi mo kayat? Jak mamatin ka dagiti bagbagam ang kail. Ulbud ka mait. Di mo tungtungpalan dagiti bagbagam. Ay, itong palag, itan ko raw. Saan kayo na mabisinan nga agronda? Manjak. Di oray man agresign ako natanaw. Ha? Nalawag timbaga kada kayo Agronda tayo latano rabay. Kung kunak lang dyan imbaga kiniangkil ka, wasaan tayo nga agronda. Tapno tumulong mat Wala, Chip. Awan, Chip. Ije kasabahan ti paglamangan tayo. Tapno sana makadlaw di agtatakaw. Agsagana kayo, kakadwa. Kapilitan na siya tagbantay. Agmay baysak. Tagimurang batang dagiti tanod ka. Nakabutputing. Ang mga nod talalya. Siya pa'y nagsiplit. Anda nagkarasa ka si Jaya. Ang mga nod tatakaw na ita. Saan nun alya? Anya nga tatiaramiti kaya. Ang tagupay na gatiyaso. Taray iting. Dalala. Karta na ba? Anday ko. Nairis sa matantiro pa ka na pasumsum. Anday. Kakadwa! Kamatan tayo dyan agtatakaw! Di ko alam na dyan. Kamatan na agtatakaw. Nakasta. Nag-duty na kititanon. Ay, ipanyon iti presinto na ito yung agtatakaw, Sir Police. Uwan, Kapitan. Ala, sumurot ka na kada kami, si Kalakay. Parinteng, tulungan na ka. Diyak kaya timabalog paray. Diyak kaya. Agnakam kaitan pare. Tara, sir. Oh my God. Ang kail, mission accomplished. Beso, Kapitan. Natiliwan di agtatakaw. Kuha. Pakawanan dak. Kuwarog ka na kan. Kain, da kayo atanaw. Ay, unta. Kung naknugin mura kayo kanyak. Ang taman merienda kanawan. Nasken latang aramidan mi ti pagrebangan mi. Kastanaw ti barangay. Beso. Saan ka day kakadwa? Wanchep. 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 Alam na rod. Gapo iti daytoy nga inaramid yaw. Nasken abumawi Parchek jay dua amanok ko adadakal. Tasidaan nyo. Ayaw! Kasta kapitan, agtitinulong kayo para iti pagsayaatan ti baranggayo. Ken kang runangan na asika ti mangidaulo kadagiti adday ti babam. Tapno ad-addapay asumayang at ti baranggayo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawalin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser.
Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Marikwanang, dayto inalak asa nga kilo a karni ti baboy. Bayadak to, inton maalan ni Enteng ja honorarium na. Ay, siya kon timang bayad, maray. Ne, Ah, sikan, marituyang. Siya kaun. Adda bariyam iti sa nga ribaw, marikwanang. Ay kat adda ay na, ay agyaman na hak marituyang. Ay nagadumot ti kwarta mo. Amom kaday no anya ti kargada ito shoulder bag kaw. Anya, mare. Kita mo. Na, ay, nagadun a kwarta dayta. Nagaduan niya. Maribanang, anyat karga ta shoulder bag na. Kwarta nga rod anagado, marikwanang. Ay, kukumaray. Di yu ibagbaga iti sa bali ang mga nukidnapon na. Di ka madanagan, mare. Saan mi nga ibagbaga? Ay, isumot lagayam abayadam tay ginatang ni Maribanang taadugayam ti kwarta. Basit pa'y laday ta, kukumaray. Ado pa'y inton dumakkel dagiti taraken ko ababaw. Ikan sama nagdigos, Chip. Ay, anya saan? Nagbanglo ak tupay. Masino nga di maangot ka nga at baboy. Ay, sana siya ka? JP Giring ni nanatuyang. Ay, ibagam ka ni Kapitan, Chip. Tay pasardag na dyan pikirin ni nanatuyang. Dagko na ngay pasardeng niya. Ha? Nanatuyang? Aw, anya day ta igamaw, nanatuyang. Lechon nga ulo ti babaw. Para kada kami, nana. Pulutan may. Para kin ni Kapitan, kan kadagiti kagawad na dayto. Da kami mat ngay atanaod. Ay, katsabalin tumad kada kayo Ikan na kami mo't Ikan kayaw, no saan nyo nga ireklamo day tapigiray. Ha? Ay, sika pala Sika tinalay nga agreklamaw. Saan mo't Buo alitsyon ababoy titad ko kada kayo dito'y paradaan. No saan kayo nga agreklamo. Nga uray at maangot mi anabangsay? Una. Aw, nangag mo pala. Saan tayo kanon nga agreklamaw? Ayaw ka wala. Saan ay? Inka itad dayto'y kin ni Kapitan dita barangay haul. Ibagam nga intad ko akwa raw. Why, nanatuyang. Ay, pala. Tulungan nakman ang mga wait. Nagdakkel nga ulaw. Angkay, saan kayo pa'y kadi nagsisyawn? Ay, taapay. At pulutan kayo pa'y laeng. At dalitson nga ulo ti baboy nga ipapaitad ni nanatuyang. Ay na, kano dyan nabangsit apigere ni Marituyang ti pagsasaritaan mi kuma dito'y session mi ita. Lechon ko naman. Ay, iparabaw mo di talamisaan. Sige. Anday ta. Anya pa'y nga ti aramidin tayaw. Atakin Ay, mabitlaang, Kapitan. Na, apay kagawan. Ado tagrek-reklamo anas ka na pasardangan day dya apigere. Ita,
Kaya't nakadasawan, aga po tayo inikanda tayo iti ulo tilitsaon, saan tayo napasardengan, Kapitan? Ramanan tayo kit ni Detalit Sound. Wen, ibusin tayo. Uray siya, makiramanak na tanitilitson nga ulo ti babaw. Enteng, adda masay upmaw. Awan ba? Ay, kat no dumanon dito'y jaangot ti Pigere ni Marituyang. Awan ba't maangot ka? Ay na, nagbangsikan ti aglawlaw. Ay, apo. Awan maangot ko. Kasta ti kunam. Gaputa inikanda kayo manon iti ulo ti lechon, idi kalman. Ay, naramanam ko ma. Ay na, nagihimasi ka. Inipos ko di kodil na. Anya? Ay, una yan, aya. Jak maanusan ti angot ti Pigere ni Marituyang. Ay, uray syakmet maray. Ay na, agsakitak no bumayagday di Pigere na. Rumbeng laang nga isardeng nanti panagtaraken na iti baboy. Nabayagan apaspasardengan ti barangay. Ang di mat sumardeng. Bak nangaminan kat ni Marituyang. Wen angam perwisyo mat kada tayo amin tinegosyo na, Mare. Day tangarod kat. Amin tayo kat maperperwisyo. Gapo iti Pigere ni Marituyang. Bumakbak nang ngagpaisaw. Angam da tayo. Matay tayo mat. Gapo iti angot ti Pigere. Asinaw ti mangibagbaga a perhuisyaw day ti Pigere. Awam mo ti sabali a tao dito tersenak, Mare. Adakat nakaibaga kanya, nga da kanumay sa abaak dita, nga grek-reklamaw iti Pigere. Agpaspasagid kan samat, Marituyang. Nasayat may, tanadlaw mo, Mara. Ibagak atapod no mat a perwisyo day di Pigere. Kunak man nung kukumari tayo. Saan agapo tagkukumari tayo kat mabalin mulat tantagtarakan iti baboy. Tapay, apal mula day ta. Apay ko mga umapalakkan ka ngay. Kat siyempre ad-ado ti kwartak ng sika. Di oray man sikat ti kabaknangan dito kabildatan. Sa anak nga umapalkan ka. Isardeng mukit din day ta negosyom. Agsakit kamen. Nagkunakan ka nga isardeng ka. Saan to pa'y ngagtagtagari jay kapitan? Si kantukit day nakagawad laang. Apay ngay kapitan, tadi mo matpasardengan ti Pigere ni Nana Toyang. Agsakit kami amin na nakaaruba na, Kapitan. Di anak ko, agang kiton, kapitan. Hindi bakit ko? Uyak nga uyak. Ay, aguray kayo Ay saan da kami apagurayin na kasta, kapitan. Idi pa'y lang nga irikrikla mo mi day ta Pigere. At dapay pinirmaan min na petisyon. Saan mon samat akabaulan na pasardengan, kapitan? Ireklamo da ka kini Apo Mayor, no saan mo mapasardeng day ta Pigere. Ay, wan, kapitan. Day ta Pigere ti pakaikikatan nyo. Ka man ibaga ka ni Marituya. Ta isardeng nan di Pigere na. Wanang kail. Isardeng na dagos No sika ngay ti mangibaga. Sika nga rudin. Apay ngay asyak. Sa nabalita na torturan ka. Iwan gaya man niya. Ala, ingkan. Ano to yan? Apay, kwaraw! Paibagbagan ni Uncle Kao nga isardeng Monte Pigere. Embaga na day ta. Wine. Oy, kwaraw, amom ka day no anya day to'y ilumlumang ko deto'y likod ko, ha? Anya day ta? Armalay! Ha? Di ka pa'y latumaray para papan ka. Nakaruday! Nay, apay ngagtartaray ka, kwarag. Hindi na natuyang kagawad. Apay! At Armalite na. Apay nga minanapan ka dita balayda. Imbaunak ni Uncle Kao. Ngay bagak nga isardeng ng tipigiri na. Anya? At dagayam Armalite ni Nana Tuyang. Para papan na kanaw. At Armalite ni Nana Tuyang Uncle. Kanyang iti ko na. Para papan na kanuno jak pumanaw. Iswa nagtartaraya ko na pimanaw Nakitam di Armalite na. Ha? Ang mga nukon ko na lang nga Armalite na. Ay, wanan niya.
Binutbutik na kalaang. Diya kaya tante agsumlay dyan. Ah, Nagibaon kayo langan iti sa bali ang makisarita kan kuana. Maribanang! Apay maray. Ayan ni Kapitan. Ay, ada na panan na. Apay aya? Ay, umay ko man, itad kan kwa na dahi ito'y buo alitsyon, ababong. Aha. Ah, lechon day ta awit-awit mo. Ay, wan maray. Ha. Maray, ibagam kan kwa na asaan na apaspasar dengan jay pigirik, Paiso ti pagbakbak na nga. Na. Oh. Inteng. Apay abuy-buy ha umatlatan day tabo o alityon na baboy di tarabaw tila misaan. Jak mabalin aramanan day ta. Taapay. Kat no kapudpudutan na. Saan karon? Sige kit din. Rama na mo. Angot-angotak langan. Hop! Na. Ay, ramanan taman kit day. Kakaiso na nga inted na. Ay, saan? Di mo kutkutsin day talitsan. Apay asaan? Das ka na may pasardeng tipigire ni Maritoyang. Kasanaw, apasardengam? Mapan kami kadagiti kagawad Kadwak dagiti tanod, tapasardengan mi. Ang mumitgayan ti agpanunot iti pagsayaatan ti barangay mo. Isublimi day talitson. Ay, rumbang laang Sa anak maalala iti litson. Very good no kasta, Inteng. Datayo amin akakagawad. Mapantay di balay ni Maritoyang. Tapasardengan tayo di pigirina. Ay, wala, Kapitan. Wen kapitan, nasaysaya at no adu tayo amapan, tapno mabutag. Kuraw! Adda kami amin dito yatanod mo ang kail. Di ta kay likodan Unang kail. Ala, mapantayon. Saan kayo nga umadak dito'y paranga? Kapay asaan. Paltugan kayo, abay. Kung kuta na lang nga, dapaltog na. Isardeng mo, ti pa nagpigpigirin. Tapirwisi iti barangay. Di mo matsursurutin, ti paganurutan. Apay, Kapitan. Di mo naawat jain tulod ko abualityon ijay balayaw. Naawat ka, ngam isublik. Kuraw! Aw, nanatoyang. At iti buo alitsyon na babaw. Saan mi akiniskis sayan? Saan kayo nga umadak kunak lang arudan? Taday paltugan kayo, amay. Ay, saan kami amaputing? Naskan nga ipatong palmitilintag. Para iti pagsayaatan ti kaadwan. Huwag nagpasaw. Adula, amain. Wen mat nga men, maray, isong agtulnog ka. Di na ka mabutbutang iti paltog mo nga ipalpalastog mo. Di oray bumba. Ay, kwa. Awan mo't katipaltog ko, Kapitan. Posible namin nga dapaltog na Kunamlan asino kamit amang butbutang. Kaya't mo takaswanda ka. Ay, saan, Kapitan? Ay, uwag, nagtulog ako. Ibulos kong dahito ilitsyon nang ka. Agure ka! Ang utak pa'y! Aksyon ngamin adagos no anyaman ti parikot dita baranggayo, Kapitan. Di ka kumangamin maala iti pasuksok ako nada. Ala, sige. Dito tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.